ke KSU East Gentle District Unit akalai potrik unaitung area arpsau kalalik manpan jingshai na Deputy Commissioner ubulong ru chairman jong ke District Ayush Society halo ke jemam khat yaki khat nutuli ki post barangsa nam taka jingkhum thungkam thungjam haka Ayush Hospital ka basfo jingthia ka badan po rambai ke jing pan jing pasai ka sang halo kalong hadin bakala yo ya ke jing ujo ni ki samlawat kam wat jam ke blabu ke jing keli balai bakatnat ka kot ke khia ka set i ke ni ki post Andai ke bapala kalong bana kaliang ucaman jong ke nika society nang baka health department ka district kam simla khotlut ya baro ki post kumala patha andai kala khot tang arpsau teli ba dia kini lalap adien baka seng kelawat nang baka RTI kamta marman na kaliang joka seng hakan rutarik ubrai leber kesnam ajar arpsau kali punya kendu ya deputy commissioner ubamenta ulasha penkria kam no support river district man pensya ba balai kim khot iki post ki barangsa baka jubam ke DC ulah ai kata ke pol kalong ke bamsai setia kaseng hakajing bamsai dari ikan ke jubab kelapan dekat RTI halor kan dikalap mana kalian director ke Ayush yang kesokan maklia haka santrik orang pang ajar arpsa ulah tak ya chairman ke district Ayush Society bagi di ban khot safu tliki pos nadu grade 1 hadu grade 4 kini kelapan suba bat perkhat ya kaseng bat lesikan don ka jung thungkam thungjam ka bamkhu lani ka basulia London lani kata ka backdoor appointments namar kaseng kamyo ya jubab ka basai kaseng hadin bakalayo ban khot man pelong no eka exam kaseng hadin kalayo i bala khot man pelong no eka exam hakini kisi ki balai kaseng hadin kalayo i bala khot man pelong no eka exam hakini kisi balai kali bandawa no DC badai man pensai pek ba dani ai da kajing tho asha kaseng balai bi ki post ke basyuset bana kanur kom kintung mat pendapat ikini ki khandu tuli ki post ki berangsa aduk menta Habakan bau DC ulu kubur badai man pensai hakan ukur kom kintung bat balai kim khot yaki lani advertise yaki ni post jungi yo DC dan kasni dalam mengeluar ka mat tukam tunjam badai baka Ayush Hospital Rambai kejingwan cukundo jungi yo DC kanong din bagalio ya ka ujor nang upat ba kidon katok net ligi post diba nagaliang ka district Ayush Society dan yang nagaliang naga health department juga district kamsim na palay ti halor kani marmar ka rutrik manay balay ajar pesaw nilayo ban kendo yo DC ubelong ro kumu chairman juga dengan district Ayush Society jadi kendo jongi halor long ba ingin ikwa ban panjing sai ba balay yakin ni post kamsim lakwan andai to kopor kamsim layo ka jubab ke bahasai yang cukup Indra yang cukup disi omba yang kini dipus kibon pula kibelang over qualified mak kini grade 4 post bat kan sim jencar yang kibon berdepet ban penyai ban lek trans kani ban kot interview ti kani kepen perkat ini ba lese kajing plan cukup balong ba kandon ke backdoor appointment ni jing tung kam tung jam ke bangkoi Temar-mari ini kalian keseng ni lawat jengtip lembaga RTI ba nilalap ba naga directorate juga Ayush lembaga komisioner Jerome Beda aga santri penayar pengajar pusat ulapta ya ke district Ayush Society bakin khot ya barok sauput link post mereka belengo apa kalau ba tang arpo sautli na pedeng ki sautli ki khat degi khandri pat ki pos imsim la khat adu menta mane bat kani la perkat yang ni bat nilai yo kan kendo yo DC yang tagasni ban pancing sai susu kalau kani ba balik adu menta ro kapat don gajing sai ne gajing pensai ne kaliang jong ke bor badai pek ni do DC bat DC bangi kendo tagasni ula pensai sni ba yakin ini kan di post sebagai grade 4 post ladon gaji penbaik ba naka liang ke employment exchange department juga district kintungi gini yang bagi kandidat di bala ju apply kan hawa ni suku ba kata gajing senjingjar juga board depet man penlongi kita ki entrance ini kita personal interview habis David ni post Andrai ke bangi kwa naga district lembaga sorkari ba ya kum gini ide gini pensai supaya ba
kenang bau pai ba unam sa ko undum kide kadang dawa kan jongi kalong ba kin pensai ba balai kini country lagi pos ki Islam man kami balai kem lakan kami bat lada ki ben mi ro dan lada ki tungru agano ko kom gitu kata gede jing dawa jongi ba khamat ro mat bisi ni mene pada kalian jong bisi ro ulah menjor ulah kabur ba sian agin gisni kin sa pensai ni kalian distrik ba ya kini kipos balai ngin khat ba agano ko kom gitu ya ban leni ban pendak ini kipos kanong rem hi bangi ya ko kaseng kalong ba agano kono ka recruitment kemudian abade ba sarkar apa iko tulop anang HP itu sarkar anang yo itu sarkar kidai ban khot ni misai sapai ba nang ba kum kini gijai kanong don kata gajing ketung kam jam kum koi kanong rem bangi kendo ABC menta kalong ban paus ko berke ba dada kinu recruitment kiba yadai ba kam sarkar dan kinu department kadai ban long ko koi besuba ban kadai ban long sai sapai ba nama kumun sukun kamau pi ba kum kini gajo kamat gi isu nagaliang kasna trikam jongi kepada ha makorwat nagaliang jokiro kita lap kum kini kadon dan mereka iba pelabat along ba audisi dan chairman jong Ayush Society badan hatai kimanjur ban khot yakini ban kebo jengli pat ingi ba balai aga district jong kemla ban khot ke nagaliang sisisen is nagaliang sen is no ban dawa mat ban sisisen ba yini pos district administration ni nagi bor pedepet kin habat pensai support ba ba banur kom kin thung yakini kan rem lagi pos ba balai kim sem lala man penmi iki ngatai